nimakinyitio igoti-ini ria Kirinyaga thutha wa gukungia wara muhuri biashara wa wendia wa ng'ondu na kumutunya ciringi mirioni 1,500,000 mwena wa Makutano gicigoini bunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga. Gukitio muthe igoti-ini ni undu wa wakiri umwe mukora wa migunda oimaga Nairobi agoka migunda ya Kirinyaga yatumia ndigwa na andu aria magurite migunda maikara Nairobi tani ndiri umwe agathi igoti-ini andu matoi agathondeka family ingakorwo wakiriete ya kuga ati acio ni mwene mugunda. Ekwiro aya aria ni Peter Masharia na Henry Goma makinyitio mbere ya mucirithania Stephen Nyaga igoti-ini ria Baricho na kuria macukirwo mahitia ma kuhenania. Eri aya makuruhanire na mahitia maya tariki 18 mweri wa 8 mwaka wa 2016 gicagi-ini kia Makutano thutha wa kuhenia mwonjoria Peter Girishi ati mari na mubango wa kumwenderia mugunda wa ciringi 300,000. Henry Nguma umestakiwa na makosa ya kumlaghai mtu ambayo ni kinyume na sheria kwamba tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka wa 2016. Umepata hiyo date vizuri? Umestakiwa kwamba pale Makutano Mwea ambayo iko hapa Kirinyaga County mlimlaghai Andrew Peter Ngirishi 1,300 ambapo mlijifanya mnaweza muuzia shamba ambayo title number ni Rukanga is it? Rukanga/1518. Tariki 22 mweri wa 8 mwaka ucio wa 2016 ekwirwo aya magicukirwo mahitia ma keri magukungia wara mwonjoria Girishi na kumutunya ciringi mirioni 1,200,000. Kama hayo ya kwanza ya kumlaghai kwamba ilikuwa tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huo wa 2016, pia mlimlaghai huyo Andrew Peter Ngirishi milioni 1,200,000. Gukiri uguo mucirithania Stephen Nyaga ni athanite kwirwo aya gukorwo makiheo bodi ya ciringi 200,000 mbere ya mahingũrirwo thitango tariki 12 mweri wa 3 mwaka uyu wa 2024. Our grand teacher accused a surety bond of 200,000. There will be a mention before court number 1 a date somewhere you will give us for pre-trial conference. That is date 12th of March before court number 1 so that you can be supplied with your statement. Girifotera Muthingi TV, retoria kwa ni Wanjiru wa Maina.